melo si kajorotan eki tapoji nabitta puang tapoji ga nabitta nabitta napoji kiga tapoji nabitta aga kira-kira tandra-tandra papojittar nabitta ya. Nasaba iya tu tojoke mamulu iya tu tojokewe mamulu biasa netiwi male iya ro malewe angka sokona angka italona angka pacodona angka burakna ternyata ditelusuri iya ro denre pacodo na telo na soko na burana angka mana pa betuan na ternyata ada filosofinya ini perlu dipaham iya tu torilota macalade aga kira-kira maknana yang pertama engka bunga-bungana iya ro bunga-bungana memaknai bahwa iya ro ide engkewe hadiri ilalenna iyewe aswewe mak bunga-bunga atitta mak bunga-bunga atitta untuk menghadiri acara peringatan maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu merasa gembira natandra engkata mapuji lori Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya puak narikuri tepui asenna Nabi engkalalu ki masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam meloki malampi salawat tak jadi meloki tengah-tengah jadi meloki maponco jadi yang penting engkamuki masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersalawat kepadaku nigi nasa melo masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majapuri asori mundrinna kung Allah Ta'ala engkai riwereng syafaat boleh rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua rilalenna apa namanya iya biasa ya bu male terbuat dari pisang yari gato makada bahasa ugina bura uti aga kira-kira maknana ya bura utiwe ya bura utiwe narik korilapi ulina tak mato pada rilapi si ulina pada matoli seunah itu menandakan bahwa ya idi rufatawi narik ko engkaki mapuada engkaki mete yari ga engkaki majanci tapasi taru lalui atitta. Kemudian biasana nareko engka nabura berarti mana siki pacodo ya ro pacodona terbuat dari bambu kemudian di najaji ya codo ke nareko di riciru kiyolo yaro awui artinya apa yaro awo ya codo ke riciru yolo itu menandakan diartikan bahwa tapaceru laloi atit tak hadiri rilalenna iyewe masijie tanami makkada malam yakatai naikia meluki mangkelingai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan alena tomatua melebihkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangka. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Wakapolsek Palangka
sama-sama kita hormati dan kami muliakan, terkhusus kepada tomat waktu alena tomat tua melebihkan Bapak penghulu kantor urusan agama Kecamatan Kulaweun sekaligus imam Desa Meleh. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan alena tomat tua melebihkan Bapak Peta Desa Tirong bersama Ibu. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Imam Desa Meleh, ibu-ibu majelis ta'lim, para penyuluh agama Islam yang sempat hadir, dan seluruh tokoh-tokoh tokoh agama, para alim ulama, seluruh jamaah dan para tamu undangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya nasabadi oleh tepumanengnya serta kacil-cili nasabanari kumelo yu tepu serta kacil-cili mengatai manirubawa di zaman rapi asara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi nama dodong cakar duni kapan detopa cakar duni bu ya. Mari kita bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakuan mengita buka mata tabuka ya kita untuk pahangi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mesen di mana nih kapan? Jadi ini gini nabali berasalku utama na boleh rimakun rayi. Nasabandinre ega-ega na makun rayi nasamang anak bawa weng kalinga. Jadi gini makun rayi kudi nabali berasalku eladuagi saling kulak kaina. Anak-anak yang tidak menjawab salam saya dega agama tu tawanat tallo. Setuju? Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyrul amsalihha. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Sininna tomatua malabiki nania salasura malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sindi asukuru kamaraja na werengeki pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari lalenna iyewe on roma barakain atau pada engka madepunga ribola malambi na pung Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kegiatan ianaritu memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mamuari nasabah dari ketak rilalenna iyewi as-suiwi sahabat nasabari nato pada engka matampa barakah manginri pamase madararing ini nawa nasi rujuk-rujuk ke toma parentah tak si bawa masyarakatna nat tujuh laleng anak dara campengana desa Tirong nata buka parukusanna kallolo campedana desa Tirong macui tofa jandana lebih-lebih pa dudana. Alhamdulillah jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbicara panjang lebar, maelo ka yolo tanaiki aga kira-kira tujuan takjuk ka maulud. Nasabak mega tu tujuan na tawujud ka maulud. Angka tujuh kamam maulu melo mamatu mijuk kari masiji malat telu warni nala bagian nalisu ni nasabak memang ia tu tujuh kamam maulu angka telu nomor sindi angka tujuh kamam maulu angka tu tujuh kamam maulu angka tujuh kamalulu lulu agar yang setujuh kamam maulu. Riasan ni tujuh kamam maulu ia nari tujuh kari masiji untuk memperingati mahadireki makuto formen kalingai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay rampe. Tiga tosi riasan tujuh kamam maulu. Riasan ni tujuh kamam maulu jok kamotomam maulu. Tudang matoi rilalenna masiji mengkalingai. Na iya kia tujuanna taniah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melok neng kalinga akan tetapi letuk nari masiji mataruna sanderi wirinna masiji matarui matindro iya manina talinga pura mani dibagi malih season na pura dibagi malidi gaga tawana manoko-noko ni iga may masuro ko matindro. Jadi wapasengi ajak lalu tapuji sandre na sabab iya tu to napuji sandre marumo na kan napadilak ke
Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian agato si riasa tojok ke malulu-lulu. Riasannya tojok ke malulu-lulu jok kamu to masih jie. Na pada cengi tu dan na ekia letuk nari masih jie. Ia mi bawa si mata najama lele macarita lele maruka. Tapi biasana kebanyakan ia tu maruka iwe, kebanyakan poleri uruan iwe makun rai de na maruka. Betul tidak Ibu? Kebanyakan biasanya nariko acara-acara seperti ini, baik maulid, makuto, faru isra mi'raj, yang paling melesi macarita urwanega yari ga makun raye. Urane jorok melutane. Urwanega melesi macarita yari ga makun raye. Di nagagalo mangaku. Magi pas sabari ya rumakun raye malasilad macarita ya mamato panasipa papinadina narik kumanyemu ya roritimunna pas sabaran ya tumakun raye na pakromeman nasaba angka matto manana meloki kamisangi mana puletega ki tacoba negare akadaki Adam. Ibu, coba ki makada Adam. Yaro nareku makada ki Adam, tabuka gati mo yare gata tutu. Ya. Tapi nareku makada ki Hawa, tabuka gati mo yare gana tatutu. Aku itu mondro mala dasar Hawa. Makanya itu makun raya ia mematu apa namanya mapapanadina narik kupuramana na cerita pada narufatau. Tapi tanda punya wasang nih kotomi ro pole di Cina. Iya. Pole Cina mi mega malasi macarita. Tapi weng kalinga kareba pindah pole koy. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya rasa insyaallah semua yang hadir di masjid ini termasuk engkamanangi mapoji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nani gini gipojika kana ma'i fil jannah. Majapuri puttama manangi matti ridalanna surga pamasina pungallahu subhanahu wa ta'ala. Ibu melo kita masuruga melo ki magatti yari gana di nagagamatte nasabaya to yaba to nawandi kita masuruga nari kumati ki jolo. Tapi insyaallah semua yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jancinna nabita kana ma'i fil jannah. Majapuri utama mana ngimati ridalanna surga pamasina kum Allah taala. Melo si kajorotan iki. Tapoji nabita puang. Tapoji ga nabita. Nabita napoji kiga. Tapoji nabita. Aga kira-kira tandra-tandra papojit tari nabita. Nasaba ia tu tojoke mamulu, ia tu tojoke mamulu biasa netiwi male. Ia ro malewe angka sokona, angka italona, angka pacodona, angka burakna. Ternyata ditelusuri ia ro denre pacodo na telo na soko na burana angka mana pabetuan na. Ternyata ada filosofinya. Ini perlu dipaham. Ia tutorialota macalade. Ada kira-kira maknana. Yang pertama engka bunga-bungana. Ia ro bunga-bungana memaknai bahwa ia ro idi engkewe hadiri ilalenna iyewe aswewe mak bunga-bunga atita.
mabunga-bunga atita untuk menghadiri acara peringatan maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu merasa gembira natandra engkata mapuji lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya puak narikuri tepui asenna Nabi engkalalu ki masalawat lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meloki malampi salawat tak jadi, meloki tengah-tengah jadi, meloki mapunco jadi. Yang penting engkamuki masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, nigi nasa melo masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majapuri asori munrinna kung Allah Ta'ala engkai riwereng syafaat boleh rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rilalenna apa namanya, ia biasa ya bumale terbuat dari pisang. Yari kata makada bahasa ugina bura uti. Aga kira-kira maknana ya bura utiwe. Ya bura utiwe narik kurilapi ulina tatte mato pada rilapi si ulina pada matoli seuna. Itu menandakan bahwa ya ro'i rufatawi narik ko engkaki mapuada engkaki mete yari ga engkaki majanci tapasi taru lalui atita. Kemudian biasana nareko engka nabura berarti malas iki pacodo. Ya ro pacodo na terbuat dari bambu. Kemudian di najaji ya codo ke nareko di riciru ki yolo yero awui. Artinya apa? Yaro awo ya codo ke riciru yolo. Itu menandakan, diartikan bahwa tapaciru laloi atit tak hadiri rilalenna iyewe masijie tanami makkada malam yakatai naikia meluki mangkelingai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melokata naiki tega kira-kira tapuji Nabi yari gana malih tega tapuji Nabi atau malih teta puji magi digaga mati ipuji manang nasabawad di jaja makalin nilalan na atinna upuji na mita mga tadiga tawa ko malih aja ta masela insyaallah kemana matu tawana. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iga memang ya ronabita. Ini yang harus kita kaji. Ya ronabita si tonget-tongenna salah satunya nabi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi besar. Dekaga nabi dikatakan nabi besar kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya juga nabi yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, pamase risininna alangi. Narik komat kadaki misalnya alhamdulillah peta desa mancaji rahmat rilalenna iyewe kampungi, berarti peta desa luar biasa kesinna ampina. Misalnya Pak Kapolsi atau Wakapolsi sebagai rahmat rilalenna iyewe kampungi ri kecamatan Palaka, itu menandakan bahwa peta Wakapolsi termasuk makasilade ampena yariga sifat-sifatna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rahmat kepada manusia, bukan hanya rahmat kepada iewelino naikia rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memiliki keistimewaan yang sama sekali tidak ada samanya dengan manusia lainnya. Digaga pada padanna magi pas sabareng nasaba yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiri jajiang silolo na jaji pole ribabuana indukna mattaruna pasuju irufanna riuluna pungullah subhanahu wa ta'ala, kemudian purana na pasuju rufanna riuluna pungala ta'ala mattaruna pacunga rufanna rilangi. Itu menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memimpin dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka sewa waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinro iri tangga suiwi. Riwatunna matinro Nabi naturungi puseja. Riwatunna naturungi puse masih babuana benena mite Nabi naturungi puse alalina gangkanna malatisu, kemudian nalului Nabi tak pusena burana nalulu pusena Nabi tak ia ro pusena di nabiangi na iya kia natar rika cewe na padepungan pusena Nabi tak de namaita ternyata engka anana mapedi babuana ia ro watwiwi lawan ribolana Nabi tak lawan ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napuadanni benena Nabi tak makritege naseng ya Rasulullah engkai naseng anakku na kena pedi babua mapamula naseng ele letu makku de na pindah pedi babuana dan karena benena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasur nitama iaro anana ribolaiwe, kemudian napinungan ipusena napinungan ipusena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatna pusena Nabi sallallahu alaihi wasallam silolo na dendre nainung iaro ananae matteru paja pedi babuana barakatna pusena Nabi. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini mapakotor pusena pada pusena Nabi. Nariko deto mata pe wadi mata coba-coba nariko pole rigalunna pole ridareuna matinro bapakna ritangga suwe nariko turun pali ipusena attaruki malatisu, kemudian talului iaro pusena bapakna insyaallah nariko tapinungangi anakna de napa aja pedi babuana akan tetapi wedi jaji mattaru dijoli-joli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwa yaro idi rufatawi di bajat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, angkatonang kasewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jokai perang. Tiba-tiba dalam peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam na kennai pana ulunna mattarumat daracolo ulunna masini babuana mita sahabat. Kemudian sahabat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mattaruna commi darana ri ulunna mattaruna commi darana ri ulunna. Kemudian pada waktu itu purana commi darana de nammi congi sahabat akan tetapi mattaru nemme ia rodarana Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba angkana den repura namme darana Nabi aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah nasaba angka kunasa pura minungi daraku insyaallah mabila ni naseng nagissaku boleh ri apiranakana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini nato mato malabiki na niya surah malabiki engkai pada remasarif Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, magi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi besar, padahal maega si tongat-tongan na narik komeluki mabicara persoalan kekayaan, meluki mali membicara persoalan agantengeng, meluki bicara persoalan kekuatan. Yang pertama-tama dulu, siapakah Nabi yang paling kaya di dunia?
Iga kira-kira nabi yang paling sogi kolinoiwi. Tentunya nabi yang paling terkaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran sebagai nabi besar Sulaiman alaihi salam. Padahal narikoma bicara ki masalah asogir. Iyaro Nabi Sulaiman pintunna bawa bulana de na ulit pakedoy. De na ulit pakedo tahu nariko de na ganna 40 tahu. 40 tahu nappa na ulit pakedoy pintunna bulana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangankan rumahnya, sekitaran rumahnya saja Nabi Sulaiman pasirimpulana bawang yang manenna yero batu-batu ewe terbuat dari intan dan emas napakua asogirenna Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Meloki bicara masalah agar takeng. Siapakah Nabi yang paling ganteng di dunia, Bu? Nabi Yusuf. Yaro Nabi Yusuf asira pulona asira agar takena. Idi cedi mi bawang agar taketa. Iya tonar yang mana-mana ngisit di lino. Magana kira-kira gertakna. Nangkana sewa waktu Nabi Yusuf alaihi salam sedang berjalan malalangi pangulutan Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata engka makunrai naita maker ladang, maker ikaju. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat, labek jolona. Dena sedingi makunrai matengangi maker ladang, maker kaju. Natangatoi pangulutan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi? Mapulu-pulu ladangi, mapulu-pulu daginge, mapulu-pulu to jarinna iya rumah kunraye nasabak di mana nulip pakedoy matanna napanna mita kalolo liwe gartana. Aja nato penasaran. Insyaallah kurang lebih mo alina guruta Pak Muhammad Haris. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Nabi Yusuf alaihi salam melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba lipan ni riset dia bola. Lipan na riset dia bola ternyata engka makunrai macueri makunrai maka cantikna. Ya rumah kunrai liwa ina pojinna Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf mengikuti masuk di rumahnya. Aga na pugo ya rumah kunrai di gaga tulina jama sangadinna na gombal pangulutan Nabi Yusuf alaihi salam. Aga naseng aga yarona kunraye napitangi witina Nabi Yusuf apa namanya makunraye aga naseng Nabi Yusuf inni akhafullah mituladekan sari Allah taala. Nasaba yewe Nabi Yusuf alaihi salam malade itape nalori Allah taala metulade ilori Allah subhanahu wa taala. Makanya de na tergoda pula rimat kunraye. Nasaba de na tergoda akhirnya napitasi witina. Aga nasa pangulutan Nabi Yusuf inni akhafullah mitulade ka kasih Allah taala. Seandainya ini puang angka makunrai malololo macantik malibu magata-gata gemena tiba-tiba nacueri kita maribolaiwe yulimuaga kira-kira pawi inni akhafullah metolade karipung Allah taala wadi jaji ye merobawa rirampe makada ini kesempatan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luar biasa. Makanya Nabi Yusuf mengatakan inni akhafullah metolade kaloripung Allah taala. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Nabi besar Yusuf alaihi salam yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi besar Siti mibawang napunangi aga yaro napunangi iya naritu ampe-ampe madecing. Jadi narik komelo ki makasing
rifadat tak rufatau tapi dicingi lalui ampeta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabari lalenna ieu aswewe angka ki memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita membicarakan persoalan kelahiran. Timbul pertanyaan, maga kira-kira ini rufatawe riwatut tak rijajian pada muaga batik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fugau nasabak yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari kelahirannya aga si matana na fugau Nabi deka galai sangadinna berpuasa. Makanya tungke as-sunnah asining Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sunnah. Setiap hari Kamis Rasulullah melakukan puasa sunnah. Nasabah iyaru as-sunnah asining bertepatan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi pale pasabarang iyaru Nabi tanah puasa ri as-sunnah Kamisi. Nasabah iyaru as-sunnah Kamisi as-suri tarimanai sininna amalak madicinge. Makanya nabita natutui amalak madicinna nasibawai puasa sunnah. Ya to si biasa ini puang nariko jaji wi anak tak misalnya jaji wi re as-sunnah Salasa tanggal siaga ya soe tanggal 25 berarti tanggal 25 ulang 10 tanggal 25 ulang 10 2023 berarti kita biasanya narapi ni ulang tahun ya yaro nabita nariko narapi aswa jajingan nade nang kanarayakan ngiriasengi ulang tahun ya to si idi biasa nariko narapi aswa jajingan yang biasa kita lakukan adalah ulang tahun. Melo kama kutana tiga kira-kira makan riguru nariko narapi aswa jajingeta harus ki ulang tahun, harus kita bikin kue, harus kita tiup lilin dan lain sebagainya. Tiga kira-kira makan riguru angka kan naramperi lalenna akurangi makutobar ri hadis. Nah terkadang biasa ini rufatawe anu farallu rifugau ternyata dia rifugawi. Ini yang perlu kita bahas. Yang pertama, jajiwi anakta yang jajiwi anakta diusahakan tabangi widau cili atonna nan niari kame gidau cili abiuna. Itu yang pertama. Tapi nariko makunrai, nariko makunrai loki bang widau cili atonna dek na marigaga. Meloki kame gidau cili atonna lebih makasing. Akan tetapi nariko meloki langsung kame tidak jadi masalah. Kemudian setelah itu gana ni pitung ngaso umuruna anakta aga biasa tabugo nariko gana ni pitung ngaso bu akika pekogi carata mabilang nariko melori akika anakta nasabak ko ni biasa ini rufatawe mega salah pahang melo inakika anakna ternyata yaro anakna lahir misalnya riasona Salasa tanggal 25 takti asira aswiwi berarti narekomelo ki mabilang mapamula ki riasona Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti asona asene napa wedding ri akika anakta ya akan tetapi nareko yaro anakta jaji wiri asona Salasa tanggal 25 ritette 2 yari gatette telu peko ke carata mabilang. Jadi carata mabilang pun ini perlu dipahami. Nareko tette 2 yari gatette telu yari gatette sendi najaji tangga swewe berarti mula-mula kita menghitung adalah mapamula ri asona arabang. Kamisi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin berarti asona salah pewadi di akikah. Nah sabak lesan ni laba ni waktu lorwewe berarti mulai kita menghitung di esok harinya. Tepahani.
peko di pale pa ustaz narapi pitung ngeso nade pagaga maka wali balancai yang lihat bembe yari ga sapi nariko narapi pitung ngeso di pagaga daleta hari ke-14. Nah kita akikah anak tadi hari ke-14 nariko di pagaga dale pa ustaz tambah lagi 7 hari berikutnya nariko de pagaga dalle pa ustaz ulepai meng de pagaga dalle ulepai me toppe mapi nariko de pagaga dalle toppe meng aja bawa nanti tetanggala aja bawa nanti tetanggala namoni botti pimatu kakana napi di akika andrina de na marigaga yang penting di akikai magi pas sabarin ternyata puang ternyata ia tuh anak-anak narik kode napura di akika sama halnya kita gadaikan. Saya ulangi, ternyata ia roh anak-anak narik kode nari akika sama halnya kita gadaikan. Contoh, mari lo doangi anak na lori pengala ta'ala na sabak mati ni tomatuan na. Ya Allah, puang tadang pengemanan ni sinin na dosa-dosa na tuduai pajajakku ya Allah maka dia amang ni malaikat na de gaga tomatuamu iko de gaga tomatuamu iko na sabade na pura na palepek ko tuduai pajajamu na sabah akikah na sabah mega tu salah paham puang nasengi pura di akikah anak-anak padahal de contoh magere sapi na sabah botingnya kakana na pacuy itu ni asenna labeddu Siti Aminah dan lain sebagainya genep pitu tahu na pacuy itu ni anak na yero maloloy maka dipurina sediakikan aku pa ustaz waktu na biasa butingan sisana yaku tanangi ternyata maka cuy mi masake kami de na akika na masake kami bawang asenna riasennya akika puang riasennya akika ia naritu dipatungkekan olo-kolo ia tuan anak misalnya bembe urwane anakta itu biasa dipugau siaga bembe dua narik kumakun rai sedih jadi perlu panasanga kipuang maka ia tu anak-anak nareko urwane wadi motos dua bembe wadi motos di bembe tabahan nih nariko di bawang maka yang lihat bembe di na tapi nariko mega mua duita dek na mariga galoki dua bembe telu bembe apa bembe dan lain sebagainya semakin banyak semakin bagus betul tidak tapi engka syaratna ya tu bembe emelori akika de na sambara bembe tu wadi di akika anak tak rigere sengi maka damagai nomor sedi harus mencukupi umurnya de na wadi ri akika anak tak narikudi na ganda sedi tahun umuru na bembe tapahani na sabak ia termasuk ia rojama-jama kuto na sabak kebetulan saya juga imam desa di salah satu desa di kecamatan Cina biasa lada ka magere bembe de panawad di rigere yaro bembe na rigere ni kasi majana maki makadaki napi 50 yaro bembe melo ni digere mohon maaf jangan sampai ya seng aleta murah ni akika anak tak ternyata di pana termasuk akikah kemudian narik kepala sapi takut anak toy umuruna siaga umuruna yaro sapi na periode diri pake akika minimal 2 tahun angkana olo-kolo yali melo ni digere ya tu narik komelo ki magere akika puang apalagi narik komelo ri akika anak tak usahakan tacatakan ni asenna tacata asenna kemudian tawiringi pa imam makadayewe asenna anakku melori akika karena disitulah niat pertamanya melori akika anak tak ia tu narik koto magere mega rufan nagere puang engka agire sepakan riang engka agire sen akika engka agire sen kurban engka tu agire setinja lemanengi padongenna lemanengi bacana
Kemudian angkato biasa narik kufur melo ni magere mapacue sedi manu. Tapi yaro manue iya mani nagere ipura mani rigere yaro bembe. Ternyata yaro wattuewe matanga inagere manuna nasabak mage depan apura na jenne ki ternyata melo kama kutana biasa ki mage majenne manu nareko melo ki magere biasa ri jenne ki manuta ibu bara matindro ni deto bato matindro insyaallah deto na metta ya tu biasa nareko melo ki magere apalagi nareko manu rijeneki ke jolo manu tayari gana de rijeneki teki makan ri guru tega ki mondo ka cue-cue nari komero magere manu na jeneki manuna tapi alena makutu majenne kuni biasa mondo salah pahat tawe ang katonga na biasa wi tataw na jeneki tonga manuna Nabi Sayyid munna Nabi Serupan na manuna kemudian Nabi Sepan mina Nabi Sesi ajena maka dipurane di jenne Ustaz gere ni jamaah yang dimuliakan Allah yaku manu ede nari jenneki akan tetapi cukup cuci kaki cuci mulut tabi sewi ajena kemudian tabi Serupan apa namanya papito nah iga na misem ya romanu tapura maleja tai yang hari gapura mandetai makanya kita harus cuci dulu baru kita potong. Kemudian apa lagi? Setelah pura di digereseng ya robembe na melo ni mabarasanji melo ni di akikah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al badrun alaina min saniyatil wada'i angkani lakenna mateningi kalukwewe angkatoni benena mefa ya anakna malagonci melo ritepe sagembena melo ritepe sagembena biasana idi orwanewe nareko mabarasanjiki nareko ritepe gembena yaro anakta ekone biasa madari salah pahat ki ini rufatawi ini tuma perasanji riwatun narite pegemme na anakta iaro melo eri akika usahakan iaro gemme na aja tetap pangiri lalenna kalukue aja tetap pangiri lalenna kalukue pekogi pale carana iaro gemme na narik kofura rigoncing cukup tataro riwirinna iaro kalukue tataro wiwirin na kalukwe tapat depungan ni narik kofuran ni tepe gembek na iaro gembek na tapat depungan kemudian kita bawa ke toko emas tetiwi lo ke di pabalu ulah wengi lo diagistas kita timbang itu rambutnya kemudian tanilai siaga kira-kira na kena nilai na iyewe gembek na anak kue si kotoro yelingangi ulah wengi. Tapi nareko misalnya de loki pancaji dui de na marigaga siaga kira-kira tanena siaga angke na nareko di pancaji ulawangi siaga linna nareko di rupiah kangi yero linna duina ria sumbangangi di panti asuhan ria sumbangangi ri fakir miskin ria sumbangangi orang yang membutuhkan itulah yana tujuan nari akikah anakta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, perlu rifahang nasibau madece makkadai. Nariko engkamuki mapuji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita hidupkan. Tapatulalui mauli'eh. Kita hidupkan Isra Mi'raj, kita hidupkan akikah, kita hidupkan barasanji, kita hidupkan dan lain sebagainya. Nasabak magai itu adalah salah satu tanda makadai engkaki mapuji laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Nigi mapoji laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Majapuri putama manangi mati rilalenna surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maku kuewe perluki hati-hati khususnya kepada kita selaku jamaah, khususnya jamaah masjid baik di tempat ini begitu pula di tempat lain. Kenapa? Nasabak mega tu maku kuewe paham-paham ia wedingi pasibokur ki pada tarufatau. Magi pas sabareng alina bawam makasing ibadana idi natiwi manaki maja. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Persoalan ibadah nabawa makasing ibadata de gaga cocok. Kemudian persoalan barasanji maulid Isra Mi'raj secara kubur mereka haramkan samanna di ta'alina panitia riasuri mundinna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu dipaham maka dari hal-hal yang seperti ini seperti maulid Isra Mi'raj dan lain sebagainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula para alim ulama guru-guru tidak pernah sama sekali membid'ahkan maulid, tidak pernah sama sekali membid'ahkan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Padahal narek kuma bicara ke persoalan padiseneng andre guruta sudah berapa ribuan buku yang dibaca, sudah berapa ribuan hadis yang dihafal, akan tetapi tidak segampang itu mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.